Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik huchloraphamti. Gloria al Señor. Unata radio Chuquirinaka. Acá sábado Vilta Cantatinste. Diosania Naptapam. Diosan Kuyapa Siñapata. Mako Timpiwa. Acá radio Tercer Éxodo Oxatoque Portantan. Acá Inakamkama. Con Jacosiñas. Y como siempre, radio Tercer Éxodo Kaj Maestra Siva. Perú. Lugarampe, Huancané más que todo, Radio Reto Huancané, Ayucampe, Yucamaquipanste, hermanos de Huancané, que tienen que tener Ucachacanacana, Ucampe, Lugaranacana, pero Lugaranjistapta, Radio Reto Huancané, Dios a Jomanacar bendispan, Arumtani Pasmawacalhuatán, Jomanacan Gilatama, hermano Lino, Dios an gracia toque, Macotimpe. Macotimpe acá Radio Toque, Hictasistanja, Humanacaj Archtap, Homakalwatan, Archtapjam, Inayasti, Diosan Arunacapau, Parlanipjam, Diosan Arunacapaja, Alman Mancapaua. Alman Mancapau, Diosan Arunacapaj, Ucatuakisi, Istaña, Diosan Arunacapaj. Ucamat Almanacasaja, Mancataña Pataki, Gloria a Dios. Ucamaj Munata Radio Chuquirinaka, Acalwatanja, Arumtatanua, Taque Isterinacaro. Que tiene que tener esta Radio Tercer Éxodo, Humana Casa Arum Tataptao. Que tiene que tener esta Radio Reto Huancané, Perú Lugarana, Humana Casa Arum Tataptao. Dios hay bendispan. Ukamach Calwatanja, ni Akirakiu ya está. Septiembre Paxero ya está Mantarantanja. Primer sábado acá septiembre Paxina. Kun jamás tiempo, Hali. Ya hasta Oranakas pasakipte, Hayu Kamakiu Akaorakenja, pero Diosanja ni otikite tiempo, ni otikite Diosanja ni hora. Sí, Upaj Viñayeja quiere Diosawa, Ukamarcaro Hiwasak Saraskanja, Ukamarcato acá Dios Narunkapaj para el chisto, Diosan Viñayeja Kain Marcapat, Gunja Cosiñas, Ukamaja, Unata Gilanakuyakanaka, Alajpas Diosauki Maito Sueñani. Taque Isterinacaro Kamaj Arum Tawaitanja. Acá Bolivia, Chuquiago, Altupata Lugararo, Cao Cachacanacante Estisto, Provincia Lugaranacaro, Cao Cachacanacante Estisto, Jupanacaro Arum Tractanja. Departamentos, sí. Ucaste Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Ucampe departamento Nakano, Otje Aymar Lajra para el Tasirina Caja, porque Jupana Cataquiwa Quistata acá programaja. Ucamaraquiwa Perú, Perú Lugarana, diferente Lugarana can Istoja, Calacota, Mumata o Calogarana, Isa, Calacota, Huapaca Santiago, Ayucajecha, Isa, Ucanjawal Jailanacao Istapje, Gelata Raúl, seguramente más Istasktawa. Esposa Mampe, hermana Luisa, Acalhuatanja, Arum Tansma Humaros, Diosaj bendispanaya, Ucamarakitaki, Wana Camaros, Arum Taractano, Ucapaisparaki, Mariano Carazas, Camisa Quilata, Umaj seguramente Istarak Pachatawa, y los demás, Gilanaka, Culiacanaca, Arum Tawaitanwa, Pueblo Libre, Caujanja, Segundina, Culiacao, Istaraquisto, Wawanacapampi, Diosaj bendispan, Upanacaroj, Saractanwa. Ukamarakiwa istichisto, Puno Lugarana, Juliaca Lugarana, Walja, Hilanac, Culiacanacao, Istapje, Juliaca Lugarana, Jotjiwa, Walja, Aymar Partasiri, Creyente Naca, Ucamaja, Familia Rojas, Familia Quispe, Jupanacaroa, Arum Tatanja, Jupanacauca Lugaranja, Jacasipje,
Entonces, upanakaj istapjaponiwa Radio Tercer Éxodo, Dios bendispan. Ukamarakiwa Hasana Grande, ukawahanakan istichisto, Gilata Froilán, umaj siempre poni istataja. Hasana Grande, ukawahana, Dios ajomaroj bendispan, ukamaraki esposama, arum taraktano uparusa. Ukapasparaki Radio Retuancani uksatoqueja, takpacha, kitinakateja kasipje, Huancani, ukawaj chakanakana, Huancani tukampi kuri comunidad anaka, taque lugaran, humanakaj istapjtaj Radio Retuancani, humanakarosa arum tatapjaraktawa, hilanaka kuyakanaka, ukamagarum taraktano hilata Simón, seguramente humanakaja, siempre ponía su yapjtaka programa, ukataka luatanja arum tanipjma humanakaroh. Bien, ukamajichaja, Dios arroyos pagarta wañani, Dios ampi paraltasiñaj, waliso marakiwa. Como ora jukaquieja, entonces majo momento kiu, haka estasi wañani Dios aro, y Dios aro yanaptistani. Humaros, istaña mataki, nayarosa, Dios anaruna capa paraltañataki. Señor Jesucristo, acá lo atano a humaroj, Dios pagaransma, acá Radio Pach. Huma wakista ka instrumento, huma permitista ka ma ora, kolyanaruna kamaj arsutaña pataki. Humaj Evangelio de Marcos, capítulo 16, ukanj, sabjestawa, sarabham, yatianibham, acá glorioso Evangelio. Marcat marca, ta kahakinakaro yatiabham, sasahumaja, maka machichorabjesta. Hayu kamaki panua, acá instrumento, acá radio, ustan, Radio Tercer Éxodo, Radio Retuancani, ukanak toquewa, arunakamaj, parlataski, acá kepatimpo nakana. Aymar lajra, parlasiri, hilanakataki, kuyakanakataki. Gloria al Señor. Sutimaj alawatapan, Padre Santo. Kamajianaptitea kalwatanja, Litawayaña arunakama, taque istirinakataki. Istirinakaroste, almanakaparo bendistam akakolyan arunakamampi, Señor. Ukamsasao maitasma, Jesucristo Santo sutimaro okamapan. Amén. Bien, ukamaja, kun kamateja niya para asistan, akalwatan seguramente acá programampeja, tuktaybayjañaniwa, ¿no? Para asistan wa castellanonja, wali importante tema, ¿no? Ukatoquet wa manakaroja paltanipsma, ukaste la gloria séptuple de su persona. Pakal kohacha kapahyana kawa, Diosan persona pan hotji, ukaj parlasiwa, nikotapata, ekepanki uka nikotapata, parlaserakiwa, nairana kapata, Hisa, ukatja, parlaraktanwa, kunana kampits paltanipsmaja, kayuna kapata, wali suma ninaro urkstata, yepequeja, uka bronce, metal, hayo karundata, Jesucristón kayuna kapaja, payiri jutabipana, jupaje chajotjanewa, taripiri jutani, Upajotaniwa como juez, pero chiakpacha juez. Acá orak pacharo upaj taripjani. Uka chol kikayuna kapampi taktasini orak karo. Gloria a Dios. Kotjaro ukamsio Apocalipsis libronja. Ukana caja más símbolos. Gisa. Dios ajechaj walich amaniu huti, koldera tau huti. Acá mundur acá oraquero, taque marcanacaro, taque jaquenacaro, que tiene catejan evangelio, uka arsutanacar kasupki, istasins nelorapki, jupanacaroa, total Dios tarip hoyani. Hesa, ukatua, jupana, nikotanagapaj, hanko konotsipan, hanko tarbaruintata, ukamarak naira nakapasa, akire ninaro intataraki, kayuna kapas, kamarakiwa, bronce, metalaj ninar por sotaj, yepequeja, hayo caruintata Jesucristo en cayuna capaj.
Esa, uqaruqa lakapat mischuwa arunaka hawiraq qototeja walipan qotote hawiranakaja hayukaruintatawa ruido de muchas aguas hayukanakwa pasirij paltaniwayapxma y yakalwatanste montanwa kunatej pasirij haytawaitan ukaste litawanyaniwa apocalipsis qillqata ukatwa tuktas harkiñani acá tema jutirinakanste yaqa temanakatwa paltasirakiñan humanakampi khamaja Diosat niyamait asiwaitanja apocalipsis libro kutañani ukawa Diosan arunakapaja humataki nayataki qillqt'ata aka santa biblian. Bien, acá apocalipsis 1 a ver versículos 14 hayukat nerqataro lit astanje chaq mayampe lit asiwañani ukamanwa aka programa tuktañani akam sasausi. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, esos ojos como llama de fuego, sus pies semejante al latón fino, ardiente como en un horno, su voz como ruidos de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas. Ukwa pasirin paltanipxma Paqalqo warawaranakaw hupan kupi amparapanki, chamapanki. Ukaste paqalqo mensajero nakawa, paqalqo iglesiataki. Uka warawaranakaste, chachana kapjew, akauraqin, yosan wanakapa, ajitanakapa, kitinakatej, yosan arop arsupje. Ve, mensajeros de las 7 edades. Hupanakapjewa. Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Juan Bisley y William Branham. Jupanakapjewa paqalqo warawararuintat. Kun hakosisqueas. Bien, hichaja, waktistua, tuktajañataqueja, kun hamtejseja kanja, su rostro era como el sol. Gloria a Dios. Oqarostesiwa Alaito Kenja, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Amén. Ukapayat palta si mañana. Espada de 2 filos. Okaroja, su rostro como el sol. Esa. Ukapayao, faltisto, ukambio, tukat awayanyani, acá programanja. Ukamaj atención, uskawaya pamaya. Yosan aronakapar. Hisa. La kapat hamischusiwa. Purapar arine espadaruintat. Kunapa yasukaha. Hisa. Diosan la kapanja. Yosan aropakiponi uthi. Uka arorakiwa. Ma purapar arine espadam sasej. Ukawa litawaitanha libro de Efesios. Apóstol Pablón Cartapa. Efesios. Ukajelkatanja capítulos 6. Versículos 17. Ukanjasiwa kama. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Ukamaja, Diosan la kapat mistke, purapar arin espadar uintata ukaja, Diosan arunagapawa. Monat amigo, monat hila. Diosan la kapat wa miste. Diosan arunakapa. Uka arunakaw maoroh. Ikatistani. Munasa han munasa. Maoroh uka arunakha. Suinaniw. Ma trompetatkam. Uka Diosan arunakapaha. Humaro na yaroa. Ikatistani. Huishoronsa
ukapash parunakawa tarip histani. Porque acá runakaja, acá orak pachanwa kunayman lahranakat parlasi. Diosan arunakapa, evangelio sumayati awinaka. Pero walhaninakawa, han istapkite. Walhaninakawa, han katokapkite. Ukaw hachayakisinyaj. Ichak Diosaj pairi jutabipanja, taripiri ujute. Ukatwa qilqatanj litawaitanj akalwatanja. Apocalipsis capítulo 1 ukanj. Kamsata inasa. Ukanja siwa Diosan lakapat mistiwa purapar arin espadaro uindata. Y kunao espada sisa Apocalipsis 6 ukanja. Litawaitanwa akalwatanj. Ukatiosan lakapat mistkukasti kolyan ajayun arupawa. Es palabra de Dios. ¿Ve? Uka arroa espadar uindataj. Purapar arine espadar uindataj. Diosan arupa. Ichak uka arupi ma oroh tarip histanej. Humaron ayaro. Munata radio chukiri. Humak cuántas veces istatate Diosan arupa. Cuántas veces istatate acá glorioso evangelio. Ukamist kasasa. Animo humak ukaro na karjama hakaskutati. Ayukatwa uka purapar aren espadaj. Ma oroh. Chek pachapini. Uka taripabi oronj. Chokontane. Haken chimapa. Takwa unyihani uka arroh. Uka espadaj. Hani ukons respet kanit. Ukatwa acá Hebreos capítulo 4. Ukauhan hajischisto yosan arunakapaja kama. Hebreos 4 versículos 12. Ukan hasiwa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Kunjanos parkayas. Yosan aruna kapaj. O akalogaran hasiwa. Yosan arupaja. Chikpacha hakiri peniu. Yosan arupaja. Purapar arene espadam pesasiwa. Uka espadaste chokondiwa. Haken chimaparo. Uka espadaste partiwa. Alma. Aún todavía ajay kamapuri. Isa. Ukamarakiwa tuétanos manjakama. Ukatste pensamiento naksa unjarakiwa. Kunatek chuiman intention nakapaki ukanaksa alwa unje kanado. Ukwalori Diosan arupaj. Ukayosan arupawa porapar arene espadam pesasej. Ichaj uka arumpi ma oroh. Tukuy oronja, choro tukuy oronakaja. Ukat jutaskiwa ma taripavi ma juicio. Diosan juiciopa. Ukanste Diosa hakapais parunakapampiwa. Taripjani zapakata haquero, chacharo, warmiro. Aka kaukira runakteklit asktanja ukapais paarunakawa. Diosan espada paj porapar arinikas pas ukama. Uka arunakawa hakenchimap kam puri. Alma kama puri hasta tuitan kam puri. Uka arunakawa kala discerne pensamiento naksa.
hayukam walit awaitanj, acá Hebreos capítulo 4, versículos 12 ukanj. Haniwa karo nakat iskapkeñanit kaukarus munat amigo. Munat hila munat kiliaka. Hayukatawakisi hichoroja. Atentamente Dios anarup istaña. Istasensti obraro oscuñaraki. Ukama hanumaj armasimte. Dios an la capan conazo que aropa, palabra. Uka arua. Urapar arene espada ruintataj. Uka arompio Dios aja taripjani juicio arun. Sapa chacharos, sapa warmeros, sapa aquero, uka arompewa Dios aj taripjani. Seguramente hani uka oroh otkanite sañaj, hani unaj yat kayat, hani viste kayat tesasaj. Hichoroh Dios aja kunaiman instrumento nak use, aruna kapaja parlataña pataki. Evangelioja parlataña pataki, kuchut kuchu, taque haquero, kunaiman lahrat parltiri, haqena caro, Diosaj, puri aruna kapaja. Ukat haniu que te aquesa, tajkanite excusa, haniat que atzasaj. Porque acapaz paroa chocontani, por aparar arin espada caspasa, hayu caruindat. Kun hakusiñas. Ukamaj monat amigo, monat hila, monat kuyaka. Umaja, akaronak istau kapachaja, arrepentirse. Hanera haipukipana Diosaro makata. Diosata perdón mayim. Diosaj listu kiskiu humaro perdón en ataki. Kunapayate humaj confesata hoyana kamja. Diosaj aske kullanawa yanakama perdón hanyataki. Hiwain librotsa hakay libroro pasay hanyapataki. Gloria a Dios. Ukatwaka Hebreos capítulos 4 versículos 12. Ukanaj lit anar pipsnaj Diosan aruna kapaj kana. Diosan aruna kapaj hasta tuétano. Hasta pensamiento na kal unji. Diosan arupaja aún partiu alma. Aún ajaikamba purinte. Kun jaukaj amanis. Ukatapi Diosan lakapan. Biblia seja ma espada por apar arine. Ukau miste la kapataksiu. Ichakyattanwa haniuma kuchillut. Haniuma espada Diosa ashtatak la kapan. Hanukaja hupan la kapan otjaponiwa palabra de Dios. Diosan aropa. Creinte na katakeja aske cosas que yaro. Si tiene que te richas coca na katakeja hachaña yakisiña aroraki. His Dios bendispan. O caroja libro de Apocalipsis capítulos 19. Ukanaj todavía saskakiu Diosan arunakapaj. Ukao hitampe muntan litaña espadat para el kasaj. Akam sasao si capítulo 19. Ukat Khalid asibanyaniwa versículo 15. Esa, versículo 15. Ukanaxiwa akamsas. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Él los regirá con barra de hierro. Pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Acá kunas Diosan la kapanki. Diosan la kapan hekatasiba ma espada. Purapar arin espada. Kunas uka purapar arin espada ha. Haniwa hanchi kuchilukite. Haniwa hanchi espada kite.
Hanukasti, Diosan arupa, palabra de Dios. Uka arupi maoroh kat hatam. Uka arupi humaroh tarip hatam. Setehani choro humah, Diosar asipkat, y chorohan Diosat maikata perdón. Hanumaha entregas kat total chimama. Diosah maoroha, akaruna campeo, hikatatam. Uka pais paruna kawa, tarip harakitam humaroh. Ukat bat Diosan lakapan odhi. Urapar arin espadar uintata, tarip hanyataki, taqi hucharar marcanacaro, hucharar hakinacaro, chacharo warmiro, taqiniro, tarip hanyataki. Gloria a Dios. Hayukawa, humanakaroh, yatianipsma, Diosan pakalko hacha, yanakapata, pakalko hacha, kapah yanakapata, persona pat. Ikotapat, nairanacapat. Ve, gloria a Dios. Y con la capanoti. Urapar arin espada. Ucasti jupana propio aropatapa. Uka arroba espada. Uka arroba chekpachansa tariphan hakeroh. Uka arroba yasta kujlium ham chokontani. Kunanakate uka chimaman kan imantatag ukanagas al ankarkam wilshuneh. Hayo kualurani aka poraparain arin espadah. Ukamaj munat hila munat kuliaka. Humaji choro tiempo kipana ora kipana. Alajpas Dios auquero hakachasham. Ukat Diosaja humaroh bendici tamba. Humaroh también Diosaja amanchaniwa. Wakisi bichoroh Diosaro rendisjaña hanir tarde kipana. Ukamasti munat amigunaka munat hilatanaka. Ukama ukatukat tuktayaskanaka tema. Akal watanj. Ichaja Puriña niu, Diosan ajanoparo. Kun jamausis, Diosan ajanopaja. Kun jamateja uka intej. Chica orasan. Mediodía istancha. Samart añ hora. Ukaron wallich amampeo. Janjatanej. Hayo karun datao. Chik pachas. Diosana. Arona kaptaipin parlisto. Diosana ajanupaj. Amén. Intham. Oxiva. Su rostro como el sol. Kamsagaya. A ver kotañani. Apocalipsis 1. Ukar kotañani. Ukanaxiva. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Kunapachatej chica orasan. Intejo ka Allah toket janjataneja. Ukar intatao si Diosan ajanopajichaj. Tuku cambiase yipejkere. Intitu campe yipejkere. Kun jaukaj nos parqueyas. Han unkat kayani uka ajanoj. Haniu kiti huchararas atrevis kaspate Diosan ajanopa unkatañatak. Pero eso sí, Diosan one kapaj. Diosan vela pampe harekata. Uka Diosan one kapaja Jesucristo en iglesia paja. Ajanoi ajanoa unkatañanej. Gloria a Dios. Pero uka ajanos ti hucharanagatakeja wali kolera tahuti. Intej kankeja han unkatkaya hayukatsa ukampeo Diosan ajanopaja kanatatani. Ukatwa libro de Malaquías. Capítulo 4. Ukauhan Diosan arunagapaja kayaktate katasi. Humana katak. Ukwa muntanja litayaña. Malaquías libruna. Capítulo 4. Gloria a Dios. Akam sasausi ukapartinja Diosan arunagapaj. A ver, katasipjamaya libro de Malaquías. Capítulo 4, versículos 1. Castellano hakam sasausi. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa.
y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Oh, ukaw taqi hucharanakatakij, han arrepentisip, Diosar qilchukip, hupanakatakij, akir ninar uintataw, intij hankij walich amampe, hayukat sipan sukam, yipikpij, Diosanajanopaj, sasausi, Diosanarupan. Ukatwa, versículos 2, ukanjseja, Malaquías 4, verso 2, ukanjseja, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y saltaréis como becerros, y saldréis, y saltaréis como becerro de la manada. Gloria a Dios. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Kunja nos parqueña sacaron acá. Dios anajano bajo kamao intituk ampe lipiktani. Uka kolerat ajanum piwichajo bajo tani. Intituk ampe kankiri kahkir. Haniu kitis fasilakanite atrevisere. Uka kaya Dios anajano uinkatanya taki. Hisa. Taki wawa nakapatak santo nakapatakiste. Dios permítene hupanakaroja, ajano uingatañataque, pero suma munasere kaya ajano. Pero hucharanakatakiste, que tiene katejan, diosar katoj, que han diosar ist, que hupanakatakiste, diosan ajano paja, inthamwa, yipektani, han unikatkaya. Humaron ayaro tarip hañataki. Oh, monat hila monat kuyaka, ojalá y captas entiendis macaronaca. Lajpas tu sauquej kamaja, bendispan hukam palta estika kiñaniwa, akara orasan sti montan mamá suma yupaistave, ma ocho ma alabanza, loctava añarake, aún grabación toquesa, acá radio pacha, alajpas tu sauquir. Kamaja, akajaya, uka suma yupaistave, ocho Dios ataque. Gloria a Dios. Alma
Gloria a Dios. Kun jasuma moscas. Uka kochoh. Ma mensajera kiwa. Halkiroma se haya. Uka halkiroma. Señor Jesucristo pi. Uka Jesucristo este collan arropi. Esa. Y choro gracia otkipan todavía. Uka arunakaj suinaski. Pero, una pachateja acá gracia yaut asjanukaste. Aniu diosaj. Ukam sumarunaka. Chorjanete, huchara roja no caste. Diosaja, urapar arin espada o intatao, la capat mistane, tarip hanyataki. Taki kitenakatej, han asip que acá glorioso evangelio hupanakar. Pero wawana kapatakiste Biblia siyo Malaquías librón. Kun jamás intej kantan geha, hayo kamao kanjatani. Gloria a Dios. Pero huchara ratakiste, Diosan ajanopaja, wale kapisitao kutikiptani, kun jamás intin kanapaja ukat sukampi han unkatkaya, hanak kaya. Hayukatao hichoro humanakar yatianipos ma tiempo tikipana, orasa o tikipana, humaj Diosaro hakachas hanyamataki, humaj huchanakamat perdonata hanyamataki, humaj bautiza tanyamataki en el nombre de Jesucristo. Uma bautismun. Hayu kamatwa humjaroj kespias ñaj jutani. Hayu kamatwa humjaroj jutani kollana hayoja. Ukamatwa humaja viñay hakañanijata. Gloria a Dios. Porque Diosaj pairi jutamipan wale kapisita huti. Hupaj jutani utarip hiri. Ukatwa ñikotapas hanko. Nairana kapas ahkir ninar uintata. Ukatwa la kapaj. Kuntej arupaj mistkij ukaj mahach akotar uintat khototi. Sustjaskaya. Ukatao la kapatsa purapar arin espadar uintat miste arunakapaj taqe hucharararo tarip hanyataki. Haniponi ukurj otkanit excusa ni kitins. Haniyat kayat hanivist kayat tesanyaj. Porque uka arroja qalwa chokontani. Uka espadaja qalwa partjani. Alma, espíritu. Al total unjawayani pensamiento nax lit awayani hani iskapaña otkanite munat amigo munat hila hichoro tiempo horas otkipanwa wakisje alaj pas Dios awkaro kato qaña chuy masaro espire sata humak kamstas munat amigo munat hila kitina katej Criston qta kitina katej Diosan qta hichaja wal haninakawa upanakaja qarirte wal haninakaro hayrasinya nakaj purje wal haninakaro chama laqtaña nakaj purje ukatwa mayne nakajani ni tanta chaveros purjete ukatwa todavía mayne nakaja hani qocha qostasjete ukatwa mayne hani diosanarona kaps leit asjete kunalaykotej ukam han walt'ain tiempo nakanktano ukatwa diosan aropajseja humaja wakist asim, prepart asim, supayan kamisñanakap contra. Kunalaykotej supayaja katimponja, walich amampeu jutante, diosano wanakapar chosarst añataki Cristut. Kunampi sumaj saikatata supayaroja, humaj solamente saikatas mawa diosan arropampe. Uka arroba espadar uintata, al tuque enemigoroj. Gloria a Dios. Ukamaja, Diosan ajanopaj siwa intjamawa kanatati. Ukamawa Diosaj wali kolerat hutani han kitin unkatkaya. Wali qapisita, taqi marcaro, taqi haqiro, tarip hanyataki. Ukatawa qilqatanj seja Mateo capítulo 17, ukawhan leit awaitan akam kunapayate Jesucristo ora kankan ukawa akaro nakaj arsota. Akam sasausi. Evangelio de Mateo capítulo 17 versículos 1 katnera kataroj castellana rona. Después de 6 días, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto.
ese transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol. Esos vestidos fueron blancos como la luz. Kun jaukaj, los parqueñas. Kun apachatej ora kankan, Señor Jesucristo, ukahupaja. Uya, ukahach akarka, ukahach akolloro. Como testigo apawai, irpkatawai, Pedroro. Ukamarake, Jacoboro. Ukapaisparake, Juan. Esa. Juan Hoparosa. Ukakollo amstaro makatapje. Ukakollo amstanwa diosajichaja cambia kipte. Y si na capaz han kolifirkireu tukuwaeje. Ukamarakiwa ajano pasa. Inti tukampe kankireu tukuraki. Ukaste parlaskiwa. Ukaste yatiaskistuwa. Pairi diosan. Kutikutani wale kapesita upajotani. Hisa upajotaniwa taripjiri. Taripjiri hutan diosa hakaorakero take hucharar marcanacaro, hucharar hakenacaro. Han ora saparu tiempo para hupanaga huchanagapata arrepentisip hatapata. Ukatpa diosa nahanupa hanu inkatkaya. Wale kapesita inditsuk ampe kankiri. Hisa. Ukaoroh humah kamachatas monat amigo monat hila. Kunsa ukaoroh luranyani. Ukampesa malakias libro litawaitan ninkaraj. Diosano wanakapjaroh ma intis kusasinyampe kantan kaspa halsun kaspa hay ugar uintatau. Diosano wanakapjaroh uka kanah kan hatani siu. Pero huchara nakatakisti Diosanakop ajanupaja wale kapesita inti tukampiu yipjekiri tukurakini hanak kay hanunkat kay. Kun jaukaj nos parqueñas. Ayukatau humanakaroh paltani weyapxma. Acá importante tema. Esa castellano sataba la gloria séptuple de su persona. Séptuple ukaja pacalco. Diosana hachayapa. Upan personapan, como juez, como taripiri. Haniucha hopajot hanete, respire. Haniucha hopajot hanete, quizás su tich hayasiri, kalanakam kop hayasiri. Hanukahecha hopajot haniwa, como juez. Ukatwa, akapakal koyanakaj, Diosanj, personapan, kamyakiptane. Naira paz. Nikota na capaz. O cámara que todavía. O kibukampe. Conteja. Humanakar paltanipsma. Akakipa orunakana. Cayó na capaz. Gloria al Señor. O karoja. Un hawaitanwa. Diosan arupas kun jamás mistani. Ejo kahorointat. Kun jamás uka. Kotanakas kototki ukarointata. Esa. Okaroja unistanwa. Upan kupi amparapanj. Diosan chamapanj. Paqalqo warawaranakaw. Amparapanj. Ukaste paqalqo angelanakaw. Niyaw kananchanipas. Haniwalaj pacha angelanakakite. Akaorake Diosana arunakapa kananchiri angelanakaw. Esa ángel sañoneja ma mensaje locteri. Gloria a Dios. O karoste Diosan aropaja ma espadar uintata purapar arine tarip hañataki taque hucharar haquero taque hucharar marcaro tarip hañataki huchalorata nakapatjama hayuka tau monat hila monat kuyaka akalwatan kitinakatejan Dios aruintapta hanumajo kataripawir purimte hanikwa jamás min tak hamichor hakasin perdón Diosat wilapam pehare kasim bautizasim uma bautismuna en el nombre de Jesucristo. Oh, gloria al Señor. Pero que tiene que tejan cascan hanis can acá glorioso evangelio Dios ahukam capacitaba naira patsa ukamarake la capatsa
nikota nakapasa, naira nakapasa, kamya kiptani. Tarip hanyatak, wale kapisita. Be, pakalko, hacha, Diosan kapahya nakapa. Hao katokit papaltani pusmaha, castellano sata, la gloria septuple. Hisa. Ukamao Diosahichak pairi hutavipan hutani, akahora kero tarip hiri taki huchara rakero. Ukamasti monat amigo, monat hila, monat kuliaka. Kun hamatihlit asiwaitan haka, Mateos 17, versículos 1 y 2. Ukauhan Diosah siwa arupana, se transformó delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol. Esos vestidos fueron blancos como la luz. Gloria a Dios. Kwahai, Dios anajanupaj kambiakip. Ukaja ma ensayo kutani vipataki. Dios uñikiaskan. Ma ensayo loraskan. Como testigo, Pedro, Juan, Ukamarake, Jacobo, Upanakawa, Unjaphan Takeukanak. Diosaro yakatu kuskatap. Dios atakehaniu kunas chamakite. Ve, Dios ahratokiu cambia kiptaspa. Porque Jupawa, taki munayan Diosah. Taki chamani Diosah. Munat hila, munat kuliaka. Diosah bendispa nakaro. Akaro nakaw apanta humanakataki. Ukamahumah, katat anyampe, ashart anyampe, Diosar hakachasim. Hanirate humah creyente extaja, akalwatas pa humah. Katokasma Señor Jesucristo, Jespirimat. Ukat humah huchanakam confesasisma, y Diosah kalaponi piskusuay haspa. Uka hiwain librotste, hakain libroro pasay hariktamha. Humasti hiwanyatha, hakanyaro pas harakismaha. Hisa. Hanimon kisnati kitisa Diosan akanopah wali kolorata wali intit ham hukampe kankiri lipkiri hanuinkat kaiham. Hanimon kisnati. Hanukah mas bin munsnahi wasah konteh malakiasan qilqataki ukarhamaha Diosan akanopah wali kaya wali munasiri. Creyente nakatakih hayu kamaniu Diosan akanopah. Pero hucharar hakita kisti wali kapisitara kiniu. Inteh wali chaman pe kan hat kih chika oroha hanu int kayaha hair ukar untataraki ukat wo tratas hermanos akapakal ko hacha Diosan ya nakapa persona pat ukaste kunata kayo nakapat niko tapat nairapat ukamarake hupan kupe amparapang pakal ko warawaranak pakal ko mensajeros o karoste la kapat hapurapar arin espadar untat aroh mist o karumpe take hakero taripanyataki o karoste ahanopah intituk ampe hankiri yipekiri kamyakipte hankitins unkat kaya wale kapisita o kamau Dios ahichaja hutawayani akapacharo taripiri anir tardi kipanay humah Jesucristo makatha munat hila munat kuliaka. Hitina kateh Kriston kaptaha hukampe Diosaro. Husisin chimampe sirviñane. Ochuñane. Oriñane iglesia nakasaro. Istawayanyan Diosan arupa. Uka arumpe istapisiñane. Uka arumpe almanakasa komachasiñane. Señor Jesucristo novia pjama, iglesia pjama, maoroh arrebatamiento raptun akahora kita sarjanyataki. Hay ukao Diosan glorioso evangelio paj. Ukao Diosan arunakapaj. Ukataki uhumanakaroja sábado tras sábado. Domingo wihtat kantatinaka. Akapais pa predicat arunakaj todavía. Repit ataski. Humaj uint hanyamataki Diosaro. Humaj acept hanyamataki Diosaro. Y kitina kateh Kriston chtanja. Aka glorioso mensaje katok hanyasataki. Kunteh Dios akatimpon apayani ma profeta toque. Ukao kananchan, ukao revelan aka misterio na kunteh aka apokalips doron kailkata kita keukanaka. Ukwa humanakampeh kumpart awaitan palt apsma. Ukwa humanakaroh awist apsma. Unyest ayapsna aka sagradas escrituranakan kailkataki uk. Ukamah monat amigo, monat hila, monat kuliaka. Hani humah ukartukum.
hanihumaq tukumte huyku, hanihumaq tukumte han ist'iri, kunalaykutej uka purapar arin ispadaj, shoqontatam chimamaru, ukatzte q'alwa uñhani, kunatej ukaman qinki, kunakitej pensamiento masa, hasta uka cuchillo uka arroz partaniw hasta tuitano, hasta alma. Katat kaya kay Diyosan arupaha? Diyosan arupaw purapar arin espadah. Hiwasan nakahuka Diyosan arupa kato kanyani ukat ukar hama hakasinyani. Kunalay ko te juicio oronja uka paispa arua tarip histani. Uka paispa arua ma grabadorat hama Diyosak istani. Wale kapisita humar nayaro tarip hanyataki. Pero Jesucristo na novia paste Calvario cruzan tarip hatajeo. Haniho panakatakihot jete yaka taripawe. Kupanakah niyaw tarip hatahe Calvario cruzan. Kunapayatek Señor Jesucristo Calvario cruzan bidap churase. Uka pachaw wilapah sarakte. Uka koyan cuerpot. Uka Diosan bilapao suficiente. Hucham komachatanyataki. Hucham harekatanyataki. Gloria a Dios. Kun haukamah kosis kayasa. Creinte naka. Hancham hilt aisip hamte. Aka kolyan arun kirinaka. Humanakah mantini siphan. Hanch ekaro han kupero mistasa. Hanukah Jesucristoro uintasa. Hiwasak saras kakinyani. Sarantas kakinyani. Aka kolyaranonaka parlasa, yatias, hasta que hikata en cama, último simiente predestinada. Kunapayatej uka almah mantanjani Cristun cuerpo paroj, yast uka pachawa rapto arrebatamiento ukurribayjani. Pero mientras todavía Dios san cuerpo pan faltaski, mientras todavía ma almah huchankaski, ma almah todavía denominación taipenakan al cárcel rantatask, sistema nakampe. Hakin kamachina kapam. Ukas kaspao todavía último novia. Ukat bahiwasan kaha tratan. Aka glorioso evangelion beja hekatanya uka último alma simiente predestinada. Cristón cuerpo paro manjanya pataki. Yosah yospagara panaya. Munat hilanaka munat kuyaganaka. Hayu kamau humanaka roja. Mako timpis paltani wayapsma. Ukamawa tukta asiraktan akapakalko hacha Diosan ya nakapat. Palta si waitanwa nyikotan nakapat. Nairapat paltastan. Palta si waitanwa kun hamsa lakapat misti porapar arin espada. Palta si waitanwa kun hams Diosan lakapat aroh misti hawirham kotut giri. Kun hams Diosan ahanupah intituk amplipek kiri tukuwayani. Hayu kamau ichak Diosa hutani akapacharo tarip hiri sapa huchara rakero tarip hiri. Yakis kinya hanicha. Hayu kata wakisi hichoro hakasi na Diosaro uintahanya perdón mayahanya ukatsti sirohanya. Gloria a Dios. Diosayo kamak munta bendispan munat hilanaka kuyaganaka. Humanakan hilatama hermano Lino. Hutiri sábados Dios mediante. Urta sin cañaniwa. Si Dios hakan choras kistani tiempo hotjaskan okapachaja apasin kañaniwa ya katimanaka humanakampe parltasñataki. Ukamaja alah pas Dios auqueja bendis panaya aka qoyanarunaka liit astan ukaro humaj atencionampi istawaitan ukaro Dios ah bendis pan humaro hanumaj ukaro kaitamte mayampis liit askakim aka Diosan arunakapa. Ukaro nakakiw humaroja, chikat hakin ham irpatam hasta que hapah marcaro purinkama. Diosay bendis panukamah hilana kuyakanaka, nayampiste sanip husmawa, humanakan hilatama hermano Lino, hutiri program kamaya. Diosampiki, kamawayinyani, aka urunakanha. Diosampiki, ukamava.
Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 o karjamaste, akam sasaw artaniptam. Markaha, mischon hapham, hanhupanakchik huchlorabham ti.